tutamwalika mtumishi wa Mungu kwa kuombea sadaka, kandi arasenga nyine atwerekana za gahunda ziri imbere, ataomba akionyesha Mungu hata ratiba ambazo ziko mbele. Hanyuma turaza kubabwira abandi bantu baza kuvuga kugira ngo tugane ku musozo w'igiciciro cya mbere. Alafu tutawaelekeza wale ambao wataongea tukimaliza kipindi chetu cha kwanza. Reka turarike Revera Marwa aze kudusengera sengere ituro. Acha tumsihi mchungaji atuelekeze kwa kuomba. Uhoraho Mana ya Israheli, turagushimiye kukugira neza, turagushimiye ko wabanye natwe muri gahunda y'uyu munsi aho duherekeje umwana wacu. Ijambo ryawe ratubwira ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, uzaza guhindura imibiri yo gucishwa bugufi akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Tuba tubabaye ariko tunyura muri iki gikombe, uri Imana iri kumwe natwe. Mwami Yesu Kristo ni wowe utanga ihumure ku bantu bose batandukanye n'uwabo. Muririmbyi yaravuze ngo maze abavandimwe n'abana batandukanye kuri wa munsi bazongera kandi bahure kandi banezeranwe nawe. Asante Mwami Yesu kuko iki gikombe turimo umunsi umwe tuzakivamo, nitugera kwirembo hari yahanditse ngo nimwugurure kugira ngo ishanga rikiranuka ryakomeje izukuri ginjire, tuzinjira mu munezero w'iteka. Turasabira amaturo umuntu wese wazamuye ikiganza atanga Mwami Yesu ahabwa umugisha nawe, kandi vyaya matora zakora navyo bihabwa umugisha. Gahunda zose ziri imbere turazikuragije, tabaritwe izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Arakaze. Asante. Umwanya tugiye kwinjiramwo, kipindi ambacho tunaingia, arabashaka kuvuga, kuna wale watakaoongea. Reka nze guhamagara itorero rya Covenant. Nitasi kanisa la Covenant mahali wapo ryari rishumze umuvandimwe badukuwemwo ambao walikuwa wakishiriki pamoja na dada yetu ambaye ametuacha. Turaza kubona abantu baza kuvuga ku magambo magufi cyane, kuna wale ambao wataongea kwa ufupi, ntabwo tutwara umwanya mwinshi, hatutatumia muda mwingi. Reka ndarike abantu bose bagize urusengero rwa Covenant, abakristo ba Covenant kuko mwoba hano. Acha tuombe kanisa lote la Covenant wakuje hapa mbele. Tunavuga amagambo make cyane, tutasema maneno machache. Twari kuvuga menshi, tungeongea mengi, ariko umwanya ntuduhanguye, lakini muda hauturuhusu. Rero reka sabe abari hirya no hino, acha tuombe mpige hatua, muze tugire icyo tuvuga ku muvandimwe wadukuwemo. Mukuje ili tuongee kwa ndugu ambaye ametuacha. Usabe muco duhaguruke nawe duhagararane. Tutaomba ndugu yetu Mucho naye akuje tusimame na yeye. Tubanje gutanga mpore imiryango yose yabuze Mpogazi. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimepoteza dada yetu Mpogazi. Mwihangane cyane kandi mukomeye. Muimarike nyote. Reka tuvuga aya magambo. Acha tuseme maneno haya. Mbere twanushimira itorero rya Covenant ku mirimo bako. Kwanza tunashukuru kanisa la Covenant. Imana yo mwijuru yaduhereje. Mungu awabariki. Bakoze imirimo ikomeye cyane muri iki gikorwa. Walifanya kazi mingi katika kazi hii cyo kubura umuvandimwe, ya kumpoteza mmoja wetu. Imana mu ijuru yaduhereje. Mungu awabariki. Dushimira umwana wacu wa Kitengela. Tukishukuru kanisa, tukishukuru mji wetu wa Kitengela. Twarawubonye turahumurika. Tuliwaona tukafarijika. Mwanga twari tubuze Mpogazi. Wakati tulimpoteza Mpogazi, Mara duhumurije. Mulitufariji. Imana mu ijuru yaduhereje. Mungu awabariki. Dushimira abashumba. Tukishukuru wachungaji wa Kitengela. Wa Kitengela wote. N'abandi bavuye mu turi turere. Na wengine ambao wametoka area mbalimbali. Mwese Imana yaduhereje. Nyote Mungu awabariki. Kubyo mwakoze. Kwa yale mlioyafanya. Reka tuvuge Mpogazi. Acha tuseme dada yetu Mpogazi. Yeye Mpogazi. Tumuvuga amagambo menshi. Tungesema maneno mengi. Twashumze Mpogazi. Tulimuongoza ari mu ntambara, akiwa katika vita. Hakuri bishop yigishije ukuri. Kama vile mchungaji amehubiri. Yavuze amagambo meza. Amesema maneno mazuri. Akora imirimo. Mtu anafanya kazi ari mu ntambara akiwa vitani. Mpogazi akora Imana. Amemtumikia Mungu ari mu ntambara akiwa vitani. Ashoje urugamba rwe. Amemaliza mwendo wake. Akipigana bado. Mpogazi kumuvuga amagambo menshi. Tungesema maneno mengi.
hari umunsi mpogazi kuna siku yeye Mpogazi bari baramukera mu ndego walikuwa wamehamia hapo mahali kulikuwa kumejengwa. Arwaye Alikuwa akitoka huko akiwa ni mgonjwa, akafata moto, anachukua pikipiki, akaza gusenga, anakuja kanisani kushiriki akiwa katika vita, ariko yahagaze neza Mpogazi, lakini alisimama vizuri. Mpogazi yari umukristo mwiza, alikuwa ni Mkristo, yakoreye Imana neza, amemtumikia Mungu vizuri, yakoreye Imana neza Mpogazi, amemtumikia Mungu vizuri. Mpogazi, kazi ya Mpogazi poivuga ni myinshi, tungeisema ni mingi. Mpogazi akatanza sadaka uko bikwiye, alikuwa akitoa kadili iwezekanavyo, yakoreye Imana kuko bikwiye, alitumikia Mungu kweli, yakoreye Imana gutyo, akatumikia Mungu ari mu ntambara, akiwa katika vitani, alikuwa akitumikia Mungu. Huyu yari Mkristo ukomeye, alikuwa ni Mkristo kweli. tubuze umukristo ukomeye mu rusengero, tumempoteza Kristo kamili. Yatabaruse, yeye ameshinda vita yake. Imana yagize neza kumuhamagara, Mungu amefanya vyema kumuita kwa kuwa ameshinda. Twifurije Mpogazi, tunamtakia iruhuko ry'abera, pumziko njema n'umuzuko w'abera na ufufuo wa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuseme amen kwa sababu turavuga amina kubera ko masiku yake ilikuwa imehesabiwa, iminsi ye yaribaze na haikepita hata siku moja, hano munsi numwe wari kurengaho. ile tuko naye ni kushukuru Mungu kwa hiyo masiku ametupea tukakaa na yeye. Kidukwiriye no gushima Imana kubw'iminsi Imana yamuhaye kugira ngo tubane. Ukiona nona abana tutamsii mcho aweze kusimama karibu na watoto. Sawa sawa. Reka duce bugufi dusenga Imana. Acha tuweze kumuomba Mungu. Mana nziza, Mana ikomeye, mugenga w'ibihe, ni wewe uzubwe n'ibihe, ni wowe uzunyuranye ibihe. Ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe wabihishe kure y'ubwenge bw'abana b'abantu, ariko ijambo ryawe rizarimbwira ngo mu biriho byose turadushima Imana, kandi twashimye umugambi wawe ku buzima bwa Mpogazi. Mana, twazamuye icubahiro, turagushima kuko dufite ibyiringiro kuko umunsi umwe tuzabana mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze, icubahiro kikugarukire byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Asanteni sana. Impamvu senze, sababu imenifanya niombe, irahari. Iko. Ijambo rigira kabiri, neno la pili, nabitegereje mwebwe mwese, nimewaangalia nyinyi wote, mbona nta mpamvu nimwe yatuma ncika intege. kaona sina sababu ya kukata tamaa. Birashoboka yuko warobo kwisanga muri ibi bihe. Kuna mtu anaweza jikuta katika changamoto hizi akabura abamwambara na akose wale watakuwa na yeye. Nukuri hano Rangata sibwo bwa mbere mpaza. Hapa si mara ya kwanza kuja. Sinabwo bwa mbere mfata ino microphone duhumuriza abandi. Na si mara ya kwanza kuchukua mic nikifariji wengine. Sinzi rero ko uyu wawe umwanya mwiza kuri nje kugira ngo bagaragarize ko ntahumuritse. Sijui kama muda huu ni mzuri kwangu kutowaonyesha kama nimefarijika. Muhumure ndakomeye. Farijikeni nami nimefarijika. Kandi Imana irahari. Na Mungu yupo. Yes. Ndaza kuvuga madamu mu buryo buvunaguye. Nitajaribu kuongea kwa ufupi. Ndamuvuga mu bice bigira bitatu. Nitamtaja kwa sehemu tatu. Ndamuvuga kuva twashakana. Nitamtaja after kuoana. Nongere muvuge mu kugwara kwe. Niongee kuhusu ugonjwa wake. Nanone kandi ndaza kuvugaho ku gice cy'ubuzima bwa Gikristo bwe. Nitakuja kuongea kwa saidi ya Ukristo wake. Hanyuma ndaza gusoza nshimira abantu. Nitamaliza nikishukuru watu. Madamu mkewe twashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Walifanya harusi 2017
22 mu kwezi kwa kabiri ku minsi 4 217 nari mvuze ati twashakanye ku minsi 4 y'ukwezi kwa kabiri muri 2017 tarehe 4 mwezi wa pili. akaba agiye twari tumaranye imyaka hafi 9 n'igice. Ameenda wakiwa naye miaka 9.5. Umunsi mbonana naye bwa mbere, siku tuliyopatana mara ya kwanza, naramubwiye ngo tuje kuonana ntakuzi. Alimuelezea tumekuja kupatana na sikuwa nakujua, ariko kandi amakuru ngufiteho niyo yatumye ntera intambwe kugira ngo, lakini habari ninazo kwako ndizo zimefanya nikuje kwako. kandi ndamubwira ngo, nikamuelezea kwamba sinaje nje kugukinisha, sijakuja kimchezo, naje mfite gahunda yo kubaka urugo. Nimekuja ili tuweze kupanga kujenga familia. Nawe ni This is how I use Pocket Broker. I start by moving funds. Smooth and simple. Then I check the charts and watch what's moving. When I feel ready, I act. And when I'm done, I take it back. No commission. Pocket Broker always pays. Sita. Kandara byemera. Akakubali tukaanza kuwalea hapo. Ico kintu wenda kuri benshi ntabwo cyane cyane nk'abakobwa biki gihe. Hilo jambo si jambo rahisi kwa wengi. Kugira ngo mubane mu nzu n'abapangaye batandatu kandi inzu nayo itari nini, ili mukae kwenu na muweze kukaribisha watu 6 wakae kwenyu. Yarambwiye ati umunsi nkubwira ko nzagukundira umuryango uyu munsi sino kwivuguruza mvuge ngo ntiducumbikira abavandimwe. Alimwambia kile nilichoahidi ya kwamba nitapenda familia yako lazima nikitimize. Arabyemera, arabikunda, akakubali na akatimiza na akapenda. Turabana muri bike cyangwa byinshi, wakaishi vizuri kwa yale yote walikuwa nayo. Mujukuri ntiyigeze agira umutima cyangwa insecurity muri we kugira ngo arebe mu gikoni ko ibintu bitameze neza. Kwa kweli hakuonesha roho mbaya ama kukasirika katika yarambwiye ngo nibiba byinshi tuzobisangira. Alimwambia ikiwa nyingi tutakula pamoja, nibiba bikeya tuzobisangira, na ikiwa kidogo tutakula pamoja. Hiyo tumaze nk'igihe cy'amezi 2 cyangwa 3, baada ya miezi kama 2 ama 3, yarambwiye ati ngiye kukugezaho icyifuzo. Akamwambia kuna ombi nataka kukupea. Niwumva bikoroheye ubinemerere, kandi nibitakorohera ndumudamu nemera yuko ngengwa n'umutware wacu. Ukikubali ombi hilo nitafurahi, na usipokubali mimi ninaamini ya kwamba naongozwa na wewe kama mume wangu. Yarambwiye ngo mu buzima bwanje nkiro mukobwa, aliniambia kwa maisha yangu nikiwa msichana nakundaga gusenga, nilikuwa napenda kuomba, kandi cyane mu gusenga nakundaga kuja gusengera ku musozi cyangwa se mu maombi. Nilikuwa naenda kwenye mlima maombi ama mahali kwenye kumetenda. Nimbi ibi bintu bitakubangamiye, kama mambo haya hayawezi kusumbua, ubimpera uburenganzira, unipee ruhusa, kuko buri wa kabiri nzaza nja mu masengesho, ili every Tuesday niwe ninaenda maombi. Mujukuri naravuze ati icyo sinocanga, na mimi nikamukubalia hayo, kuko nanje nkunda gusenga, hata mimi napenda kuomba. Kuva icyo gihe, kuanzia wakati huo,
sinigeze mbona umunsi Mpogazi yigeze asiba kuja mu materaniro kwa kabiri ku musozi. Sikuona hata siku moja aliyoacha kwenda maombi. Kandi ubwo yagendaga buri gihe kwa kabiri ntiyajyaga aba umunsi w'amafungo yiwe. Ilikuwa fasting siku hiyo. Tugeze muri 2018 ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane 2018 Imana iduhereza umwana wacu w'imfura. Mungu akatupa mtoto firstborn. Turishima tuzamurira Imana icubahiro. Tukafurahi tukashukuru Mungu. Mujukuri sinobabwira ibyo byishimo twari dufite. Siwezi waelezea furaha yenye tulikuwa nayo. Ariko byari bimeze neza. Kulikuwa na furaha sana. Imana ikomeze itugirira neza. Mungu akaendelea kutubariki. Tugeze muri 21 2021 mu kwezi kwa kabiri ku minsi 6. Mwezi huu ametaja Imana iduhereza umwana wacu wa kabiri. Mungu akatubariki mtoto wetu wa pili. Uyu mwana yamuvyaye ndi mu cyaro. Alijifungua mtoto huyu nikiwa kazini. Ishingiye kuri timetable twari dufite y'abaganga. Kulingana na ile program tulikuwa nayo ya daktari. Yabyaye haburi iminsi 3 kugira ngo abyare dushingiye kuja abaganga bari bavuze. Alizaa before siku 3 kabla zile daktari alikuwa amesema. Umunsi narimo nitegura ko ndi bufate imodokari yahise ampamagara ati ubu nabyaye. Mimi nikijitayarisha kurudi nyumbani alinipigia simu akinijulisha nimepata mtoto. Mujukuri nabanje kugira ngo none hari karambesha. Ariko mbaza bari kumwe nawe bambwira koko nidanganya, lakini wale waliokuwa nao wakanikonfirmia kwamba tumepata mtoto. Wabyaye neza nta kibazo. Umejifungua vizuri, hauna shida yoyote. Ati nabyaye neza rwose nkiki umwana wanje. Hakikishia amepata mtoto vizuri. Tuzamurira Imana icubahiro kandi tukashukuru Mungu tena. Nahise ntega imodokari sinigeze ngera mu rugo bari babyariye Umoja. Nikaenda hadi hospitali huko Umoja. Ndahagera. Nilipofika nasanze hari abandi bavandimwe bari bahageze kuko nilipata marafiki na ndugu wamefika hapo. Tugeze igihe cyo gusohoka mu bitaro ya minsi 3 baza batanga. After siku 3 ili tuweze kurudi nyumbani, abaganga bahise batubwira yuko madamu wao wanafite ikibazo. Walituelezea kwamba mkewe ana shida. None umuntu yibaza ikibazo hano kivuye umuntu yabyaye neza bitagoranye. Tukajiuliza mtu amejifungua vizuri, hakuna shida, sasa hii shida imetoka wapi? Byabaye ngombwa ko badutransfere ku bindi bitaro. Tukatumwa kwa hospitali nyingine Kenyatta. Huko Kenyatta. Baratubwira ati tugomba kuja kunyura mu bipimo. Wakaendelea kupita katika vipimo tofauti. Tugeze kwa muganga baratubwira ngo ko barabona umutima w'ubuvimvye. Wakasema ya kwamba wanaona moyo wake umefura. Bahita banategeka yuko n'umwana atagomba konka. Ndio hapo wakaamurisha ya kwamba mtoto asiendelee na kunyonya. Mujukuri niko byagenze. Mambo ikawa hivyo. Ariko muri uko kugwara kose Mpogazi yarambwira ati ibi ni by'abana ariko turebe kuvyimana. Haya yote yeye alikuwa ananiambia kwamba hii ni ya wanadamu, sisi tuzidi kumtazamia Mungu. Twaciye muri cyo gihe twaciye mu bipimo byinshi tugera mu bitaro bitandukanye kandi hano dutekereza yuko bipimo nyingi hospitali tofauti. Mujukuri byagiye bivuga ibintu bisa nk'ari kimwe. Iliendelea kutoa ripoti moja, ariko madamu kubwiwe ntiyavyemera muri ubwo buryo. Lakini mke alikuwa hakuwa naamini hayo. Ariko biba ngombwa yuko badushira ku miti. Akapewa dawa. Yageza mbwa ati nubwo nayo imiti. Alikuwa anasema hata kama ninakunywa dawa kuko tindemera ibyo abaganga bavuze. Ninaamini, ninakubali yale madaktari wamesema. Kandi byaramugoye cyane kugira ngo areke konsa umwana. Ilikuwa ngumu kwake kuacha kunyonyesha mtoto. Byaramugoye pe. Ilikuwa ngumu sana. Ariko agira ngo harabyemera. Lakini alikubali hayo. N'ababyeyi baramwegereye baramuganiriza. Na wazazi waliweza kumkaribia wakamuongelesha. Ariko umwana yarakuze neza. Mtoto aliweza kukua vizuri. Kandi kumurabona ko ari umugabo. Na mnaona vile Mungu amemjalia afya njema. Muri uko kugwara kwa Mpogazi, katika magonjwa ya Mpogazi, ntabwo yigeze acika intege mu buzima bwiwe. Hakukata tamaa kwa maisha yake. Nukuri yarushirijeho gusenga. Aliendelea kuomba Mungu. Kandi ntiyasenga byo gusenga. Hakuwa naomba tu kwa kuomba.
Imana yari yaramuhaye izindi mbaraga zo kwizera. Mungu alikuwa amempa nguvu za imani. Yageze yizerera mu bihe mu buryo ntosobanura ndi muntu wese. Alikuwa na imani ya hali ya juu. Muri ibyo bihe byose, katika nyakati hizo zote, yumvaga ko hari imana iri hejuru yabyo. Alikuwa ana imani ya kwamba kuna Mungu aliye juu. Yageze agera ahantu, alikuwa anafika mahali akaba ari unihanganisha nje bakagombye. Yeye ananifariji, ananitia nguvu. Arambwira ati nubwo bimeze gutya, hata kama mambo yako hivi, uhumure, farijikeni. Mwogaza amaze kugwara, alipougua, ari ijambo nahise nkurura. Kuna neno nilitafakari, kandi navuze byavuye mu kanwa kanje, na nilitoka kwa kinywa changu. Umunsi dusezerana imbere y'Imana, siku walipokubaliana, walipoagana katika mbele za Mungu, narahiye yuko mu byiza no mu bibi tazomutererana. Aliapa ya kwamba kwa mema na mabaya hatawahi muachilia. Ndavuga ati jewe ndi nkande kugira ngo uno munsi ndeke kumuba hafi narayivuga imbere y'Imana kese ntanja mu ijuru. Akakumbuka hayo na akakubali ya kwamba yeye ataendelea kuwa pamoja naye katika hali hizo zote. Nahise numva mu mutima wanje mukunze kuruta mbere yuko agwara. Alianza kusikia upendo mpya ndani ya moyo wake kabla zaidi ya vile alikuwa amegonjeka. Ariko muri ibyo byose, lakini kwa hayo yote, ntiyageze nashaka kandi umuntu bimenya yuko agwaye. Hangetaka mtu mwingine ajue yeye ni mgonjwa. Niyo wageraga mu rugo ukamuvugisha, wavugaga ko umuntu ari muzima. Hata ungefika kwake bomani ungejua ya kwamba yeye ako sawa kwa sababu wageze usanga afite ibyishimo aseka. Ungepata akiwa na furaha kicheka. Akakwakira mu mbaraga yari afite zose. Anakupokea kwa nguvu zile zozote alikuwa nazo. Mu byukuri yaragwaye ariko Imana igeraho ngaho iramufasha agenda habamo impinduka. Aligonjeka lakini Mungu aliendelea kumpa nguvu. Ndetse n'ibipimo twagiye dukora bagenda bakuramo ibintu bimwe na rimwe baravuga ati bisi ngombwa byibuze yo koresha imiti yoroheje. Hata vipimo zingine zilienda zikimuondolea mambo mengine. Hagiye abamo progress. Tuliendelea kuona mambo yakibadilika. Ariko muri ibyo byose, kwa hayo yote, Pogazi yakomeje gusenga Imana. Pogazi aliendelea kuomba Mungu. Yari yarubatse igicaniro cy'amasengesho gihoraho. Alikuwa amejenga madhabahu ya maombi. Muri ibyo bihe, wakati hizo, iyo yababaraga, alipokuwa na uchungu, yageze ambwira ati ngwino nsengere, ati nikaribie uniombee, kandi kwizera mfite ndakira, na imani niliyo nayo nitapona. Yageze ambwira ati nimufate mu gituza, nishike kwa kifua, kamusengera, kamuombea. Nje kwizera kwa hari muri je numvaga ko amasengesho yaje atomukiza. Imani iliyokuwa ndani yangu nilikuwa najisi ya kwamba hawezi kupona. Ariko nanone nikavuga ngo byose bishobokera bizera. Lakini nikawa ya kwamba ninasimama kwa neno ya kwamba yote yawezekana kwa wanaomwamini Mungu. Nukuri nageza musengera, nageza gusenga Mpogazi akamakira. Nilipokuwa namaliza tu kuomba,